Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان و چیان رادیو دنگه گلدن باشگودارن هجا ایرو 28 حزیران 2025 شامل بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چین دنا و روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبه راپویه ناوین در آگهاندن و چپمنیا HPG شیخ سید او شید زیلان ببیر آنی و لسر ایرش دولتا ترک دا خویانی دا ام پیشنگ گل خوی مزن شیخ سید او هولینویین دو اوغرا دوز آزادیا کرد و کردستانی ده بویرکو بریارداریه که مزن مشیان سیداره د سالوگر از سدمین آشاده توانده به حرمت و حسکرن و منتدار ببیرتینن ام دوز آزادی و هبونه یا گل کرد 100 ساله بدایینا بردلن گران د دومینه به حرمت سلاو دکن ام وکن نفرین فدایی دلسوزیا خویا به وی دوزه رادگیهینن تکوشینا تفگره آپویا نیفت 100 ساله هم د شیخ سید گوت و نوین من تقص طولا من هلینن و غیرینا شهیدن میم بی گور هنه بی تشک و گمان یک جوان نوین هری ویرک هری باش هری لهنک و فدایی یا گل کرجی هوریا مزینب کنا جزیلانکو 30 حزیرانا 1996 دا چالاکیا فدایی کربو ام سال بگره 29 شهادتا ویده هوری و پیشنگا خویا فدایی زیلان ببیرتینن روژا فدایی تی یا گل کر سلاو دکن که ملیتانین فدایین آپوی ام خودی و بریارداری نکو حتی آزادی هری برتی و گل خوی لسر خطا شیدان برحی که فدایی تکوشنا خوی مزن بکن هپی لسر ایریشن کو بردوان دیکه جیبان آگاهی آنده دو هفته انداوی ده سری ده روژاوی زاپی توای ارازیا لنابر آمدیه و درالو که او متینایی لیدیجی هزن ما ایریشن هزن ارتشا ترک دودومه جبوت مکرنا هزن ما ین لبارگه هن لگیره آمدیه و گنده سیگیره باوی که زده پلا بکاران نچکن کیمیوی دست بکر مبریا و داخویانی برای گشتری پاروکر و هشیاری کر ایریشن ارتشا ترک لوان قادان زده بونه ارتشا ترک جبوت دمکه بریا دمکه انجام بدست بخواه گرانی دایه بکاران نچکن کیمیوی لیدیجی وان هزن ارتشا ترک ام با آرمانجا تنلکنه ایریشی هزن مدیکن لوه هرمه ما 24-26 حزیرانه اپراسیونن برسداین لدار خستن ام جاره کدن رادگیهن کو هزن ما گریدای پیواجواری براپورای گهاندی و بریارن کنگره 12 هانا پک کنه تبی کو تکوشنا چکداری هاتیه رواستاندن به تیبتی لهرم آمدیه چکن کیمیوی و دو قانون ناون توی ده قدخه گیری بکارتینه مجی 24-26 حزیرانه مافی خوی برسداین بکارانی جبر کو ام د پیواژو که حساستانه ام انجام و دیمن برفره اینوان چالاکیام نهان نوشینن لی ام دخوازن وی که دست شام بکن سدما مرنان او وی روشه فرمانداری و ذهنیت ارتشا ترک آل هرمه یکو لیدیجی هزه که تکوشینا چکداری بداوی کری چکن کیمیوی و تقمنین بباندور بکارتینه هکه پشتی و تفگرامه یا برسداینه یا آرمانجا هشیاری ایریشن خواه و بکاران چکن کیمیوی بدومینن امن چار بمینن کو باوی که تونتر و بباندورتر برسوی بدن خویای هن مقامن لپای قهرمانتی که ارزانن و راند خورن جبو ارترازن خوین شخصی وان ایریشان ده دومینن و ده همان دمده ایریشن ندیجی پیواجوی آشتی و چاره سریا دموکراتیکن جبر وی که ام خودی وی مافینه کو لهمبری وی ذهنیت بیدنگ نمینن هیزن خواه بپارزن و باوی که هری تونت برسوی بدن هورگلی ایریشن ارتشا ترک آداگر کرد سرگرلین کردستانه و های دنابرا 21 و 26 حزیرانه ده تونل مین لگیری آمدیه نهجاران بگازن کیمیوی و درونه تقمنی لوان با پارکیری هاتیه بمب باران کرن 29 حزیرانه هم 27 حزیرانه همان تونل ما با آوی که زده به تقمنی به باندور و گازن کیمیوی هاتیه بمب باران کرن دنابرا 21 و 26 حزیرانه ده تونل مین لبشیلی و درگلی 11 جاران به درونه تقمنی لوان بارکیری هاتیه بمب باران کرن دنابرا 20 و 26 حزیرانه ده ارتشا ترک هودا تونل مین لگیری آمدیه 18 جاران به هیلتی کپچه و سونداجان هلوشینه
Navenda ragihandun û çepemeniya ya HPG li ser şehadeta Welat Parêzê bi navê Serhat Ceylan jî agahiyên berfireh da. HPG dibêje Welat Parêzê Qedirbilind Serhat Ceylan ê ji navçeya agirî bazî dê weke mêvan hatiye cem hêzên me. Lêbelê di pêvajoya li gel me bû ji ber guhertîna şert û mercên hewayê hin nexweşiyên wî yên berê lê giran bû. Tevî hewldanan hemûyan jî nehat rizgarkirin û jiyana xwe ji dest da. Ew şehîdê tevgera azadiya Kurdistanê ye. Ji ber şehadeta wî em xemgîniya xwe parve dikin. Ji malbata Welat Parêz şehîd Serhat Ceylan xizmên wî yên nêz û hemû gelê bazî deyê Welat Parêz re sersaxiyê dixwazin. Li navenda civaka Kurd a li paytexta Ingîlistan Londonê civîra gel hat darxistin nivîskar û derhêner İlham Bakır moderatiriya civînê kir. Hevserokê Dem Partiya Tuncer Bakırhan û ji tevgera jinên Kurd Meral Çiçek weke axatpan beşdar bûn. Tuncer Bakırhan banga rêberapoya aştî û civaka demokratîk bîrxist û got hêza herî girîng a tevgera azadiya Kurd meşa bigel ye. Tevgera Kurd di siyaseta Tirkiye û rûşata navîn de dînamîkeke girîng e. Dem Partî ne tenê mafên Kurdan, mafên Alewiyan, sosyalîstan, xwendekarên muxalîf, ketkar û hemû mexdûran diparêze. Meral Çiçek jî şankir ku inisiyatîfa pêvajoya aştiyê di destê rêber Apodê wiha got. Ev pêvajo divê du astan de werê nirxandin. Li aliyekî rêbertî bi dewleta Tirk re asta hukukî nîqaş dike. Li aliyê din ji bo avakirina civaka demokratîk berpirsyariyeke mezin dike ve sermilê me jinan. Divê em bi pêşengtiya jinê aştî û civaka demokratîk ava bikin. Heyeteke ji Dem Partî jî li Amerîkayê ye. Heyetek ku ji berpirsyariya Komisyona Têkiliyên Derve Ebru Günay, berpirsyarî Rêveberiya Herêmiya Demokratik Mehmet Rüştü Tiryaki û parlamentera Amedê Ceylan Akçapek tê li paytaxta Amerîka Washingtonê û eyaletên din dest bi hevdîtinan kirin. Heyetê bi endamên Senatoya Amerîka Wezartekarên Derve û gelek aliyên din re hevdîtinan kir. Di hevdîtinan de geşvedanên li Tirkiye, Iraq, İran û Sûriye hatin nirxandin. Têkildarî Yekîtiya Neteweyî û banga rêberapoya aştî û civaka demokratîk piştgirî hat xwestin. Diyar Garip bi merasimeke heybet hat bîranîn di salvegera şeşan de bi tevlîbûna malbatên şehîdan û sedan kesî merasim bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir. Piştre peyama hevserokatiya Konseyrê Rêbera Koma Civakên Kurdistanê KCK ji aliyê Awîz İsmaîl ve hat xwendin. Piştre li ser navê Komîteya Malbatên Şehîdana Başûrê Kurdistanê Westa İbrahîm û li ser navê malbatê jî xwişka şehîd Helmet Helale Garip axivî. Piştî axaftinan girse bi duruşmeyên şehîd namirin, şehîd Diyar Garip namire û destê gulan çûn ser gora şehîd Diyar Garip. Merasim bi duruşmeyan bidawî bû. وەک ئەنجومەنی سەرۆکایەتی گشتی کەجەکە سڵاو و ڕێزی خۆمان بۆ هەموو لایەکتان دەنێرین. جارێکی تر هەموو شەهیدانی شۆڕشمان یاد دەکەینەوە یادی هەڤاڵ دیار غەریب و ئەو دوو هەڤاڵەی شەهید بوون، هەڤاڵ شاهین و هەڤاڵ دێڤران و هەروەها هەردوو هەڤاڵانی دەوروبەری پارتیمان هەڤاڵ عەلی حەیدەر قەیتان و ڕەزا ئەڵتوونمان لەبیرە. لە دۆزی ئازادیدا لە کەسایەتی ئەو قارەمانانەدا بەڵێن دەدەین کە هەر جۆرە هێرشێک لە دژی حەقیقەتی کورد بە هەر شێوەیەک بێت شکستی پێدەهێنین. ئێمە ئەم حەرەکەتە کە دروست بووە لەسەر بنەمای وەفاداری شەهید دروست بووە، چونکە شەهیدان هەروەک ڕێبەر ئاپۆ دەڵێ شەهیدان خاوەنی ڕاستەقینەی ئەم وڵات. هەڤاڵ هەڵمەت لە ژیانی تێکۆشانیدا ئەم سیفەتانەی کە من باسی دەکەم لە کەسایەتی و لە ژیانیدا ڕەنگیدا بووە. هەڤاڵ دیار دیاری بەخشی بە نیشتیمان، هەڤاڵ دیار خۆت گەیان دە کاروانی نەمران و هەردوو هەڤاڵان دەڤران و شەهین سەری ڕێز و نەوازش بۆ سەرجەم شەهید.
Nîqaşên li ser guhertina rejima Îranê dewam dikin dema êrişa İsraîlê ya li dijî Îranê bi taybetî welatên Rojava hin muxalîfên rejîmê Îraniyên diasporayê êriş wekî firsendeke guherîna rejima Îranê nîşan dabûn. Raydarên İsraîlê û Serokê Amerîkayê Donald Trump jî heman tiştî gotibûn. Dihat îddiakirin ku ev daxwaza pêşengên serhildana jin jiyan azadî ye. Lê jinên ku pêşengî ji serhildanên jin jiyan azadî re dikirin ev îddayên İsraîlê red dikin. Endama Konseya Koordinasyona Jinên Azad a Rojhilatê Kurdistanê Derya Deniz derbarê mijarê daxivî. Deniz Derya diyar dike ku tevî ku gelek endamên wan li zindanên Îranê di nava şert û mercên gelekî xirab dene, wan bangên İsraîl û Amerîkayê yên rûxandina rejîmê red kirine. Deniz Derya dibêje hêzên gerdûnî bi destê İsraîlê dixwazin li herêmê guherînan pêk bînin, bez şerên di navbera van dewletên netew de ancak tenê dikare qetliam, koçberî, xizanî û talanê bînin rojhilata navîn. Derya Deniz her wiha baweriyê bi agirbesta heye ya bi zora Amerîkayê ve hatiye qebûlkirin jî nayîne. Hefteya borî girtiyên li evîn bi nameyeke de şan dikirin ku İsraîl li Xezayê qirkirinê pêk tînin û armanca İsraîlê ew ê îtaatê li gelê rojhilata navîn ferz bike. Li pey van gotinan İsraîlê girtîgeh bombebaran kiribû. Seroka rêxistina rozerên kemanger jî dest şan dike ku şerê heyî ne ji bo azadiya mirovan tê kirin, aliyên şer dikin dixwazin hêza xwe xurttir bikin. Lewma jî pijak û kijar beşdarî vî şerî nabin. Rozerîn kemanger dawî ev peyam da. Eger pêwîstî çê bibe pijak dikare gelê xwe biparêze, bez ji bo pêşîgirtina li şer lazim e gelê me rêxistina xwe xurt bike. Eger rejima Îranê biroxe yan jî xwe teslîm bike, ew amade ne pêşengiya gelê kurt bikin. Ji ber belavkirina berhemên xwe cezayê girtîgehê li hate birin. Jina bi navê İlham Mûyîn ku dizayînîra cîl û bergên şano û sînameyê ye li ser malpera xwe ya tora civakî bi peyameke ragihand ku cezayê girtîgehê li hatiye birîn. İlham got ku ji ber giliyê polîsên asayişa axlaqî ya Tehranê bi tometa berhemanîn û belavkirinên torên civakî datiya aştî û civakiya dadweriya ahlaqî sê mah cezayê girtîgehê li biriye. Her wiha İlham got ku li rexa vî cezayê biryar hatiye dayîn ku hesabê wê ya Instagramê jî wêrigirtin. İlham di peyama xwe de dibêje cara awil di Nîsana 2025 de li ser bingeha raporek polîsên asayişa ahlaqî yên Tehranê gilîlî min hatiye kirin. 12 salin ez bi vî karî re mijûlim, niha ev cezayê li hemberî min hatiye kirin bêrêziyeke mezin e. Rêgeşiya di navbera İsraîl û Îranê de bi daxuyaniyan dewam dike. Lîderê rûhaniyê Îranê Ayatullah Hamanî piştî şerê 12 rojan yên bi İsraîlê re gotibû wan serkeftinek mezin bi dest xistiye. Hamanî derbarê êrişên Amerîkayên li ser navendên nüklerê jî îddia kiribû ku êrişan bandor li tesîsên wan nekiriye. Lîderê Îranî di peyama xwe ya bi dîmen de destşan kiribû ku daxuyaniyên Amerîkayên derbarê mijarê de dûrî rastiyan e. Hamanî derbarê êrişa li dijî barê artêşa Amerîkayê ya li Qatarê jî gotibû dibe ku di pêşerojê de êrişên bi vî rengî werin dubare kirin. Serokê Amerîka Donald Trump jî di daxuyaniya xwe li qesra spî de nerazî bû nîşanî gef û daxuyaniya Hamayînî da. Trump destşan kir ku ji bo şer bi dawî bibe wan xwestiye şansekî bidin Îranê, lê Îran dev ji zimanê xwe yê tundiyê bernade. Lewma wan biryarên xwe yên sivîkkirina cezayên li ser Îranê betal kiriye. Ji aliyê din daxuyaniyek ji Wezîrê Parastinê İsraîlê Yasirîl Katsî hat. Kats daxuyakirin ku ji bo li Îranê serdestiya İsraîlê ya hawayî dewam bike û pêşî li pêşvebirina xebatên nükler bîne fermanên nû dane artêşê. Wezîrê İsraîlê ragihand ku di fermanê de xwe di ji artêşê xwestiye ji bo operasyonên nû amadekariyên xwe bike. Yarsîn Kats di daxuyaniya xwe de balkişan ser şerê 12 rojan û got ev şer û êriş ji bo danasîna hêza İsraîlê bû û hişyarî da Îranê. Belê godan jemen çênî rû pêşkêşkirin ana xatirê we de meş.